созмонҳои байналмилалӣ аз мақомоти тоҷикистон хостанд ки Манучер Холиқназаровро билофосила ва бидуни қайду шарт аз зиндон раҳо кунанд. баргузории размоиши муштараки Русия ва Тоҷикистон. тавсияи Бонки ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон. сел дар 5. баъзе аз созмони байналмилалӣ аз мақомоти Тоҷикистон хостанд ки ҳуқуқдон Манучер Холиқназаровро ба сурати фаврӣ ва бидуни ҳеҷ шарте аз зиндон озод кунанд. Бриҷит Дрюфур, мудири ҳамкории байналмилалӣ барои ҳуқуқи башар, рӯзи 3 апрел дар баёнияе Манучер Холиқназаровро ҳомии барҷастаи ҳуқуқи башар ва муборизи зидди беадолатӣ номид. ӯ зиндонӣ кардани чунин нафареро барои як кишвар шармовар донист. ҳамчунин ба гуфтаи Бриҷит Дрюфур, ҳар рӯзе ки ӯ паси панҷара мегузаронад, баёнгари боз ҳам бадтар шудани вазъи ҳуқуқи одамон дар Тоҷикистон аст. дар баёния гуфта шудааст ки Холиқназаров ва созмони зери роҳбариаш солҳои дароз барои эҷоди як минбари муколама миёни мақомоти давлатӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ кор мекарданд. Геральд Стаберок, дабири кулли созмони байналмилалии зидди шиканҷа ҳам гуфтааст, Манучер Холиқназаров ва ҳамкоронаш аз анҷумани ҳуқуқшиносони Помир солҳои дароз ба ҷабрдидагон мадад расонида, ба таври осоишта ҳуқуқи инсон, волоияти қонун ва дастрасиро ба адолат дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъмин мекарданд. ӯ боздошту ҳукми Холиқназаровро худсарона номид ва аз мақомот хост ӯро фавран ва бидуни қайду шарт озод кунанд. аммо иҷрои ин дархости созмонҳои дифои ҳуқуқи башар аз ҷониби Тоҷикистон оё иҷро шуданист? мо бо ин савол назари Алим Шерзамонов, коршиноси масоили сиёсиро пурсидем. хуб, дар нисбати поймоли ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон созмонҳои байналхалқӣ ба дараҷаи олӣ, ҳадақал соли охир ба дараҷаи олӣ ваколатҳояшро ба иҷро расонданд. тамоми он хулосаҳое ки ин созмонҳо тӯли ин соле ки дар дунё ҳама дар бораи ҷанги Украин гап мезаданд, дар нисбати Тоҷикистон ин созмонҳо тамоми хулосаҳоишонро пешкаш карданд ва албатта ки бале имрӯзҳо ин худкомаҳо чӣ Русия бошад, чӣ Тоҷикистон бошад, чӣ Чин бошад, дар мавриди хуб хулосабарориҳои ин созмонҳо ба назар мерасад ки бепарвоянд, ки дар асл чунин ҳам нест. албатта ки бепарво нестанд, вале чӣ бояд кард ки аз кадом фишангҳои дигар бояд истифода кард ки ин мақомот яъне ба ба тавсияҳои созмонҳои байналхалқӣ гӯш андозад. албатта дар ин миён бояд ҳукуматҳои ин кишварҳои озод, ҳукуматҳои кишварҳои ғарб бояд даст ба кор шаванд. мо бояд ин ҳукуматҳоро бар он маҷбур созем, яъне маҷбур созем ки инҳо биёянду аз ҳукумати Тоҷикистон қатъан талаб конанд, яъне таҳрим ҷорӣ конанд, дигар корҳо ки инро ҳукуматҳо мекунанд, на созмонҳои ҳомии ҳуқуқ. ва чӣ ин ҳукуматҳоро водор месозад ки онҳо ба чунин як тасмимро бигиранд. аз нигоҳи банда ин ҷомеаи мадании ин кишварҳо аст ки аз ҳукуматҳои худ маҷбур мекунад, яъне ҳукуматҳоро водор мекунад ки ба ин поймолкунии ҳуқуқҳо диққат конанд. ва ҳукуматҳои инҷо чун давлатҳо демократиянд ва аз овози мардум вобаста ҳастанд, бояд инҳо ба рӯҳия, яъне ба афкори умуми кишварашон
تکیه میکنند، ولی در افکار عموم این کشورها تاجیکستان اصلا وجود ندارد و ما چه مخالفین چه جامعه تاجیکستان در همین جا کوتاه دستی کردیم و نتوانسته ایستادیم که موضوع تاجیکستان، موضوع حقوق مهاجران تاجیک، موضوع حقوق عموما تاجیکان در جامعه مدنی دولت‌های غربی مطرح باشد و این جامعه مدنی دیگر حکومت‌هاش را وادار به آن می‌کند که این حکومت‌ها تصمیم‌های جدی‌تر و قطعی‌تر را نسبت چنین خودکامه‌ها پیاده سازند. ولی در نوابسته از این، صرف نظر از این، من مطمئنم که خب همین قراره که همین طلباتی که 7 سازمان یا 8 سازمان بین الخلقی از حکومت تاجیکستان در مورد آزاد کردن منوچهر خالق نظر کردن، البته که مطمئنم که به نتیجه نخواهد انجام. منوچهر خالق نظرов را در ماه می سال 2022 در پس منظر حادثه های بدخشان دستگیر و محاکمه کردند. او مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر بود. این حقوق شناس ماه نوامبر سال 2021 بعد از تظاهرات 4 روزه در خاروق به کمیسیای 44 پیوست. اعضای کمیسیا یکجا با مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیابکов ساکن ناحیه روشقلعه و بینظمی ها را در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان تحقیق می‌کردند، در حالی که سازمان های حامی حقوق بارها از مقامات آزادی فعالان بدخشان را طلب کردند. دادستانی کل و دادگاه عالی آن را اعضای راهبران گروه های جنایی نام برده است. مقامات همواره تنقیدها را رد و هدفشان را تامین شفافیت در کار سازمان های اجتماعی نامیدند، ولی بهای منفی سازمان کشورها کم نشده است. رزمایش نیروهای نظامی تاجیکستان و روسیه در ولایت ختلان شروع شد. این رزمایش که قرار است تا 7 اپریل امسال برگزار شود، در رزمایشگاه حرب میدان واقع در ناحیه قبادیان منطقه هممرز با افغانستان در حال برگزاری است. دفتر مطبوعاتی حوزه نظامی مرکزی روسیه اعلام کرد در این تمرین نظامی اصلا نیروهای پایگاه نظامی 201 کشور با همتای خود از تاجیکستان شرکت می‌کنند. با گزارش منبع تعداد نظامیان روس در این تمرین بیش از 300 نفر است که یگانهای کوهستانی، سواره تیرانداز، تانکی، توپخانه‌ای، نیروهای خاص حمایت از تهاجم کیمیایی، تشعشعی یا رادیاسیونی و گروه‌های بسیج نیروهای مبارزه رادیو الکترونی حوزه نظامی مرکزی روسیه را شامل می‌شوند. با این حال مقامات تاجیکستان هیچ اعلانی را در این زمینه رسانه‌ای نکردند، اما باید گفت پس از سقوط حکومت اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان و به دست طالبان گذاشتن حکومت، نگرانی کشورهای منطقه آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان و همچنین روسیه در خصوص افزایش تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان بیشتر شده است. کارشناسان بانک جهانی به تاجیکستان توصیه دادند که با کاهش امتیازات سیستم مالیاتی کشور را بازنگری کنند. کارشناسان این بانک گفتند این اقدام منجر به گسترش پایه مالیاتی و کاهش نابرابری خواهد شد. در عوض به کاهش امتیازات مالیاتی، کارشناسان بانک جهانی توصیه دادند که دوشنبه رسمی باید اندازه اکسیزی از مالهای دارای تاثیر منفی را بیشتر نماید. پیشتر کارشناسان بنیاد بین‌المللی اسعار پیشنهاد کرده بودند تا تاجیکستان به صورت کلی از ارائه امتیازات مالیاتی دست بردارد. به نظر آنها خاتمه دادن به امتیازهای مالیاتی شرایط بیشتر کردن بودجه ساحات مهم و خصوص تندرستی، معارف و حفظ اجتماعی اهالی کشور را فراهم می‌کند. این در حالی است که قبلا خبرگزاری آزیا پلوس با استناد به کمیته اندازه تاجیکستان اعلام کرده بود بنابر وجود امتیازهای مالیاتی در سیستم اندازه کشور در سال 2022 بودجه سالانه تاجیکستان از 3.8 میلیارد سومانی محروم شده است. اما مقامات
кумитаи андози тоҷикистон бар ин назаранд, ки ироаи имтиёзоти молӣ шароити ҷазби сармоягузории бештар ба иқтисоди кишварро фароҳам мекунад. эмомалӣ раҳмон, раис ҷумҳури тоҷикистон, дар паёми ахири худ ба парлумон гуфта буд, ки то ҳол 120 мавриди имтиёзи молию гумрукӣ ироа нашудааст. дар ҳамин ҳол иддаe аз коршиносон бар ин назаранд, ки ин гуна имтиёзот танҳо барои ширкатҳои воридкунандаи молу коло ва фанноварӣ ба тоҷикистон дода мешавад, ки аксари онҳо марбути наздикони раисҷумҳур ё соири мақомоти раддаи аввалии кишвар ҳастанд, ҳолон ки теъдоде аз корофаринони кишвар аз вуҷуди молиёти зиёд шикоят мекунанд. ин имтиёзҳое ки ба афроди бисёр наздик ба раҳбарияти садҷолии кишвар дода мешавад, на танҳо даромади мустақими буҷаро камтар мекунад, балки садҳо нафарро аз бозор хориҷ месозад ва рафта рафта худи ҳамин бахшро ба монопол табдил медиҳад, ки дар натиҷа кулли бахш аз дорои имтиёз шуда аз пардохти андози озод мешавад ё камтар мешавад андозаш. ва ин таъсири на танҳо ба буҷа, балки ба мустақиман, балки таҳриқи ғайримустақимам дорад, ки садҳо нафарро бекор мекунад, аз бозор хориҷ мекунад ва садҳо ҷои кор аз байн мераванд. ва аз тарафи дигар аз байн бурдани ин имтиёзҳо ба назари ман чандон кори осон нест, чун таъсири онҳое ки имтиёзҳоро доранд болои мақомоте ки тасмим мегиранд имтиёз дода шавад, бардошта шавад, бисёр бузург аст ва ин мақомот бидуни иҷозаи афроди имтиёздор кам кардан ё аз байн бурдани имтиёзҳоро надорад. бинобар ин дар гумон аст ки имтиёз аз байн бурда шавад ё кам карда шавад, баръакс ин мотлоқи имтиёзҳо то рафт бештар мешавад ва вазъ аз ин шояд бадтар шавад. дар моҳи феврали имсол кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ гуфта буд, ки 28 000 соҳибкор дар тоҷикистон фаъолияти худро қатъ карданд. ҳамчунин расонаҳо хабар дода буданд, ки аксари тоҷироне ки ба сабаби фишори мақомот тарки тоҷикистон кардаанд, ширкатҳои тиҷории худро дар хориҷ фаъол кардаанд. дар пайи омадани сел дар ноҳияи 5 зироатгоҳ ва таҳхонаҳои сокинони 2 деҳа аз ин ноҳия зери об мондаанд. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон эълом кардааст, ки сокинони деҳаи селгаҳ ва пахтакори ҷамоати Сайфуддин Кабудии ин ноҳия аз сели ахир дар он ҷо зарар диданд. ҳарчанд кумитаи мазкур омори дақиқеро дар мавриди густурдаи зарари сокинон дар ин ноҳия ироа накардааст, аммо гуфтааст муовини раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон генерал-майёр Сулаймон Исозода дар раъси як гурӯҳи корӣ барои бартараф кардани оқибатҳои сел ба ноҳияи 5 сафар кардааст. ҳамчунин гуфта мешавад барои кӯмак ба осебдидагон аз ин сел ва корҳои барқарорсозӣ васоили зарурӣ фароҳам шудаанд. дар ин зимн комиссиони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда 15 хонаводаро, ки дар маърази хатари селфароӣ қарор доштанд, ба ҷои амн кӯчонидааст. қарор аст ин комиссион хисороти ворида ба сокинони ин ду деҳаи ноҳияи 5 аз селро муҳосаба кунанд. як рӯз қабл аз ин вазорати ҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон бонги хатар зада буд, ки аз 3 то 7 апрел дар вилоёти Хатлону Суғд ва ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон эҳтимол сел ояд.